ngendhagati Febriansyah alias Rian. Ia jani urusan ajak polisi, ulian ngantem tukang servis HP ane madan Doni Santoso di Diviasel Banjarmandung, Desa Sembong Gede, Kecamatan Kerambitan. Gara-gara sing terima ongkos menayan HP-ne besmal. Kini tuh undone. Pelaku teke ke TKP duga Selasa 21 September sawetara jam 5:30 sanje. Pelaku mulelakarnya makang HP reramane ane meservis ulian konektor baturaene usak. Cuma mare periksane sing bagian konektorne dogen ane usak, tapi ada masih ane bagian lain ane usak. Pelaku lantas idine ongkos tambahan. Jek sing terima ya ada ongkos tambahan, ngotot ye nage mayah sesuai nota. Pelaku sing sepakat mayah lebih, ia sengitan, misi nyekuk baong ne korban. Korban ngedang nangkis, mare tangkise, saget cemake kerah bajune nganggo 5 kebot ne. Pelaku ngantem muane korban ping 4 nganti emek. Ia nganggo alat knuckle, cara senjata ane manggo aji logam, pasange di gemelan limane. Beman ngantem, ia lantas megedi sambil nyemak HP ni entu. Sing terima antemine, korban lantas ngelapor ke Polsek Kerambitan. Pelaku tangkep dugas Rabu 22 September sanje di Jalan Kebo Iwo dan Pasar Utara. Kapolsek Kerambitan, Kompol Bambang Gede Arte, tugas Kamis 23 September nyelasang. Kasusnya ene jani anu penyidikan. Jani pelaku kejat ajak pasal penganiayaan. Tim Bali Express ngelaporang.